Oke, selamat pagi kembali dari Tongkonan Kalaparan, Tanjung Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Hari ini memasuki hari kedua penerimaan tamu atau prosesi adat Mato Tongkon di rangkaian kegiatan Rambu Solo almarhumah Nenek Rani di Tongkonan Kalaparan, Tanjung Nanggala, Kabupaten Toraja Utara. Kita saat ini persiapan untuk masuki hari kedua prosesi adat menerima tamu atau Mato Tongkon. Adat Rambu Solo almarhumah Nenek Rani di Tongkonan. Ya, jangan cepat-cepat bongkar. Oke, kasih lama-lama. Masuk TV dulu. Tahan dulu ya. Ya. Wih, keluarga besar almarhumah Nenek Rani. Wah, terima kasih, thank you. Oke, mantap. Oke, hello. Oke. Oke, yang lain. Ya, ganam. Padamu guys. Oke, kita persiapan lagi untuk memasuki hari kedua. Nando, good morning. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi Selamat semua. pagi, Ben. Tuhan berkati semua Terima pemirsa. kasih Oke, kehadirannya. baik. Terima kasih, thank you. Kita moto-moto dulu keluarga yang mempersiapkan diri untuk menyambut tamu hari kedua. Hari kedua prosesi adat Mato Tongkon. Kita ambil gambar dulu. Oke. Ya. Oke, baik. Wah. Ini Nenek Papa Rani family. Nopi Anti, oke. Mana Kimi? Wah, Oh, Kimi. Oh, ini bos. Kimi's mother. Oke. Smile. Iya. Smile. Iya. Nah, itu dokter satu ya. Oh iya. Masuk lagi, Bu Dokter. Coba aku itu. Iya. Son. Pak aku ya. Cepat. Iya. Sebagian sini. Ran. Bagi mau sini. Sebagian sini. Ya. Ya. Ren, sini kemana? Coba dia kem tepira, tok ada kau tuh halaman. Bah, senter tuh dah. Iya. Ah, enggak apa-apa, berdiri saja kan kalau tidak anu gitu. Iya, bisa. Masih bisa. Oke, baik. Smile. Gaya. Go. Son. Awas. Bisa geser ke. Tak ada yang senter mau. Oke. Lagi. Ambil tengahnya, ya. Oke, good. Oke, good. Saya bebas. Tembak dia. Tunggu dulu satu kali lagi pakai HP. Oh, Mana sih? Bawa Silva. Dia yang ini. Oke. Kasihkan. Oke. Dan ini dia kayak rintau. Sini ya. Oke. Oma lihat kamera. Oma, box kamera foto. Iya. Bergaya sekali bergaya. Jempol. Gaya semangat. Wuih. Oke. Makasih. Oke, bye. Coach siapa tuh? Oke, next. Ayo bos, kita. Bubur. Ya. Mana Lintang? Lintang lagi Ayo. tidur. Ambil nih. Hasil Pak, Suruh kami. Ya, langsung ke sana. Ya.
Dilan bagus nak. Burhan, kapan Mantinggoro? Besok. Hari Senin. Kita harus Silva. Hari Senin, bosku. Sementara itu pipimu. Silva, smile, weh. Oke. Oke, baik. Ini pipi lah. Oke, next. Oke. Ganti. Oke. Ambil tengahnya ke sini saja. Oh, mantap sekali. Oke, next lagi ganti. Tadi kita sholat asar lagi anak kita keluarga. Tadi itu pekarangan jo tok lantang tang. Yan na pekarangan daw may naparumong tabi. Baisau. Udah deh pak. Tamang pekarangan law kurang mo pekarangan law naparumong. Malah kutulong kita keluarga tapada tire lalu tok lantang ta. Tabaisau naparumong sulit tu pekarangan. Lana pakai ibu-ibu. Ya. Nah laku kita minta sholat asar. Lampasakana sa muki kaleta belan na manimpa mo temay iraramakamban narang potongpon anak ko din ko tuminerima tamo lasa dia mo komidyo lantang tamo pasamale lulangas sa alam nantar kita mo domay sang pasang nantar toma papangan sang pasang nantar toma pairu toro na to lajana sang lantang tamo kita rarabuku tula sigapi sorongan sepuk tadon tole la sirampuk ki inde paladan kamu tolam pasundon ibuntu malik narara makanban tondok la sadiam komito kita solanasa utole pa la sadiana samoki Sana center. Jaya. Gara-gara jaya. Jangan lupa yang mana kayak yang langsung tayang ini? Oh, tayang semua. Halo. Berarti ini. Satu, dua. Dari kayak HP. Gaya bebas. Mana kayak? Tahan dulu, tahan. Aceh. Satu kali lagi. Oh. Wait, darah. Video Jaya. Iya, Jaya. Bukan Jaya. Aceh. Jaya. Ulang katanya. Iya. Oke, komando. Kamera kita mau. Aceh. Jaya. Oke, baik. Yang punya apa tadi siapa? Om Gustaf. Tapi Pak. Ya. Kenapa enggak kasih mobil? Jaya. Foto lagi, Cuk. Foto lagi, Cuk. Jadi kau semua lagu cu. Latihan kita di mana? HP baru.
Dari jarinya saja nanda meyakinkan. Bagus sih hasilnya. Oke. Dari zaman dia pesta kan. Foto terus kok. Bukan foto terus kok. Live. Ini live. Live ini. Halo, weh. Moto-moto lagi. Mantap. Weh, Mantap. Oke, Bang. Double tap. Weh. Like and Oke, subscribe. baik. Halo. Tuh. Oke, wes, boleh semangat. Terlambat. Sini Kak. Ih, mana Maria? Ini sih. Oh, mari pertama satu atau dua aku. Dentro bara. Oke, dia bara. Dia mendaftar apa? Padura. Aspettare durante. Dai, in casa tradizionale. Adesso Gabung cepat. Seragam bergabung. Lo ente wasalah pelanggar ente. Bisa dari segi tak amsos skin dia lah. Atau anu ki? dapat gini ya. Eh? Boleh merapat lagi. Bisa dibilang sebagai yang tinggi. Iya. Senyum. Merapat lagi sedikit. Oke. Ya. Majidul Bibi, wah. Ini mantap memang keluarga besar. Oke. Oh, ini yang live ya? Iya. Iya. Yang berumum, kumpan aku mai. Bisa mo. Nah, pertama minta mai dilara buku. Selamat situ. Si turu kendegna matan nalo si pengelola ban langkan nate batun nakulla.
La si turuot di bungka na hindi lang di puruki tigilang na hindi lang ko dara dililaki. La umbukay ulang kada nene la umbukaran kalau dende bisa na todolo. Law lalang tingka nasangka law tarang naka tumebana bisara apa lagu gua tontong makambang pentua rasan langan tangan lagi bilang na tontong buang basi-basian buang buang di kaborong sa palabudang mangka patarana kan lagu kita masulan nasang paloluan lagu kita angga mairi masake madarin di gulendo isang basi malilin talambi te alo di tanda te gula di todi grongko lada na itong di basi bulan ulang raraan nara makamban berendin bulan na buku tamasi peaderan. Tabe bulan mokoku siman rara ating ayoku tabe bulan manan dan siman rara ama parang-parang tabe lindo na bulan siman barrenalo. Tabe ria mana tuna de mai si kami sengkana naman to siko belor bulan. Undara na papalumba pada bulan nene naman nasangka lantar di bulan na pada naminangaya. Sino ketitian kala kebet na nilang sangka lan diri na parang tuanan karobina na nilihimi sa babana saburan tumaringi si Mando ketimbang tinggal magalaing na parang bulan na buntun na sugi lulusukan daun na tanay taiyanan Magay mana si Mando ketimbang tinggal magaraing na Megay kano na tundok lambak layu kenapa kalian tadi ngematuain luko kanda panu karungan to di patoruan nambe to di patoruan indo Ayo bakan nabi si Mando ketimbang tinggal magaraing na tukon patukon na lembang buset ang damma na bang leon iya to manggali pilih lang sa dito no buah mata saka to me takdung kaluai mela langkam punoy tinting gumaris sengina pangaleon nasa libaban tedaenan naken dige bulan na parang na masakit tokang ban saburan toma perintah Ondora kami katabe roko bombong bulan na suling kararaan at tumain Kaya ba siya niya buwang na pilay lang sa natin na upo na matasa ka kung kami lalo kumain ka na patulong bunto buwang na may tanga na lang yung tingko sangka mangka na pala ito karungo ito tumang bata o may isulim mga nabatara tuwa Al kumasira bingdan na pulang basi-basian sangka mabasira na tutumamba bulanta bingdan sulen ini patutungan dia tulang dak solen na 2000 tahun bunga patetangan masulo-sulo pandita tung kasangan na solang pintu sang ngayo kalambana
Pastor Solaming tu deosasi di MTN sama balayan balanakna alim ulama si Ustadz Pesio alumna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pagabagan naraka tu durake to minga tenulung tandugo mintu tu tinti alubunene di bonene Magalimana mintu bulan tersebut apa na lembang nenek tak karuan na bentu tuan sang nakasal lepantan di umba apa na lembang pantan dulu kalau di bulan bentu tuan na koli rara ondoraka tontong mesin mandrok ko timbang tinggal makarang anak anak tampang ayam bungsu na kondo tarapang indi daw singkulong nanik indi daw lokon loy rara maka baka nalay tumarang ang kapulong ay hindi na ang katarugulan na lagu kuara batal lang bulan kami niyong siling kararak mutimin pulang mababa kami niyong isungan makarail niya Oh iya. Tok. lagi bungka babangan na hidirante kalua lagi kilang pentutuan na inde tarang pangani pasirin dan tanggung kalonarang maka nariya kana si tulung nasalaran bisabungan na inde tarang panganatong konan kalaparan niniyong pamit ng kalang lunasangka yung kamatuan kula ang padulang naklayo kunanan ng paliliat yung kalang kunan nalo lagi bungka penting ayuan na lagi kilang babangan na nananay tibas simulan to na ulang rara makapan to na berrenden bulan di bubutang asi kaya dirang tabi rekil babangan na teruga ba di poran de kalua kumala tadaran di dalingan uwan tala taparigan di suling paperang inta lagi kambil santu musang anak talat kiko biri di bulan dari bagan tiang makarahing ta jana tirang bantu ata sang adian na tanda na kumuha na lambi tanda na luna la tibas segi tamati Allah kadong kona rambungan na neneknya masokan Rampa mawai mata rombongan ane sujawan basokan rampa mawai mata rombongan mapana berta basokan rampa mawai mata rombongan mapana sari lo maya ogadi mempatu la mapana rani rombongan ane opi ogadi rampa mawai mata rombongan ane keluarga ni raya pondok rampa mawai mata rombongan ane tio raya ogadi mempatu la kone niki rombongan na ita gadi mempat na konek niki rombongan na barko raya gadi rampa mawai mata rombongan na papana Pascal gadi mempat na konek niki rombongan na Irsan bone rampa mawai mata rombongan na Irsan bone rampa mawai mata rombongan na papana Vale rombongan na mamana Vale Jayapura mempat na Kopang Silva